U junu 1992. godine srpske snage iz sela Bijeli Potok odvele su 750 muškaraca, zvorničkih Bošnjaka. Njihova sudbina ni do danas nije rasvijetljena. Pretpostavlja se da su pogubljeni, ali njihova tijela još nisu pronađena. Ja sam Suada Selimović iz Đulića. 1.6.1992. moj muž sa još 750 ljudi odveden je s Bijelog Potoka sa kamionima prema Karakaju, kojim smo dobili informacije da su dole u školskom centru u tim logorima zatvoreni. Otad ništa više ne znamo za njih. Zovem se Adil Đulić, rođen ovdje u mjestu Đulići 80. godine. Trenutno student Ekonomskog fakulteta, vanredni smjer poslovna škola. Vratio sam se ovdje prije 3 godine. Izgubio sam u proteklom ratu oca i djeda. Ja se zovem Graje Šerifa. Imala sam 2 sina. Došla sam do ovdek. Išli smo skupa. Njih se odvojili od mene. I rekli su da dignu da svežu ruke. Svezali su ruke. Mene su odvojili na jednu stranu, njike na jednu. To je najteži dan moga života, sigurno. Sjećati se to, nije sjećati, to je zarezano već u sjećanje. Znači, svaki korak od Klise pa do Bijelog Potoka je za mene bio upečatljiv. Dječak od 12 godina drži oca za ruke. Nije jednostavno. Imati iluzije, imati neke snove i odjednom sve to neki razbojnik, neka ništarija da to uništi, da ja budem dijete bez oca, bez djeda, bez rođaka, bez doma, bez bicikla svog što sam imao. Noć uoči 1. juna 1992. godine protjerani svi. Tako je se razjavila vijest po narodu da se ide u Klisu, znači otišli smo gore u Klisu sve, odavde sa 17 sela, svi su u Klisu otišli. I ujutru oko 8 sati već se došla vojska okolila to selo Klisu. Nas su sve izveli iz kuće u kolonu, znači bile su neki pregovori da se ide za federaciju gore za Sapnu, no međutim kolone su se okrenule po naređenju tog nekog generala već ko je bio prema Karakaju, znači prema Bijelom Potoku. Taj put je trajao iz Klise do Bijelog Potoka skoro 4-5 sati. Ne znam te reći, onaj vremenski na sat, ali znam da smo ujutru krenuli. A da sam, znači, u posljednji kamion, možda je bio predposljednji koji sam ja ušla, to je već bilo predvečer. Mi smo od Ozgor išli, dakle, išli smo pješke, to ima oko 3 do 4 km sigurno. Znači, sa ovog brda, kraj ovih kuća, dole i na cestu i do autobusa i kamiona. Tu su nas odvajali od svojih voljenih, sve što su bili sposobni, i stariji i što nisu sposobni, bili su odvajali samo muško. U jednom, ne znam, minutu, 2, muž je uspio mi prevesti dijete jedno. I to ne znam koliko je trajalo, par koraka, u tom su već od njega su bacili neke torbe i rusake odmah u kanal, da nije uspio ni dati. Jedinu riječ koju je rekao ne plači, djeca ne znaju, ja neću. To se uvijek sjećam, te riječi. I tad više ga nisam ništa ni mogla ni pogledati. Tu je već bio jedan tank, na svakih od 20 do 50 metara sigurno. Od Klise pa do Bijelog Potoka je bio po jedan vojnik, policajac sa crnim nekim uniformama, maskama. Baš se sjećam, bio sam dijete i to mi je ostalo upečatljivo. Ovdje su bili kamioni, autobusi poredani dole sigurno do lupa, jedno od 15 autobusa i kamiona sigurno. I onda su tu mene od oca i djeda odvojili, mene i majku i sestru. Mi smo odmah sprovedeni u te kamione. Bilo je tu i vojske, a bilo je koji sam i ja prepoznala i koji su drugi, koji sam čula posle, kaže ja znam tog. Znam jednog Slavka sa Snagova, on je sa kamionom nas vozio, a to je od mog svekra bio najbolji prijatelj. Tog znam, jer sa njim sam, ne znam, milion puta pila kafu, bio mu kuće i pokušavala sam da mu se javim, ali ništa nije reagovao. Davala sam malom jaknu, tražila da obuče, je lošao samo u majici. Međutim, nisam ga našla. Nisam poznala kamion,
A poznala sam Vinka, poznala sam Marka Buhića, poznala sam Miću Milanova, nisam vidjela lice, vidjela sam u ruke pljegave, znam, u njega su. Međutim, više nisam mogla hodat, pošla sam kraj, gledala sam kad će kamion krenuti, neće li vidjeti još koji put svoju djecu. Vidjela sam tu da su jednog čovjeka, znam ga, iz Slistjene Đinića, njega su udarali po glavi, odveli su ga u tu garažu od Džemaila, tamo ne znam šta je se desilo dalje, isto sam vidjela i mog jednog komšiju, u stvari to je Amidžić od čovjeka i njega su tu udarali, vidjela sam da je sad bio krvav, u tom strahu da nisam više smjela ni pogledati. Trenutak koji zadnji se sjećam oca kad sam vidio jeste zato što on mene tokom čitavog puta držao za ruku i non stop je majci govorio mojoj kako ona treba čuva sestru, pošto je ona tad bila već 7. razred, da čuva sestru, da mene pusti jer neće niko dječačića dirati, znaš. Šta reći, eto ušao sam u kamion, više ga nisam ni vidio, do danas dana ni njega ni djeda nisam ni pronašao još. Kamion su bili oni sa ceradom koji su trpali žene i djecu. To je bilo tolika masa da nisi mogao ni vidjeti koliko kamiona. A na drugu stranu su bili, na lijevoj strani su bili kamioni, jer put je bio blokirat, koji nisu bili sa ceradom. U te kamione trpali muškarce, jer odmah, mi smo išli jednom stazom, to je bilo ovaj dio, a drugi red su ljudi išli sa rukama iza leđa ovako, i terali im što brže udarali dole, ispred nas. Odmah je kamion zatvoren po ceradu, tako da nisi imao ni zraka, da nisi znao ni gdje ideš, nisi imao vremena o tom ni razmišljati, jer jednostavno bio si predat sudbini. Posle smo mi čuli već da su oni bili tu u srednjoj školi u Karakaju i da su tu i ubijani, ali međutim narod je sve išao na onu razumniju stranu, da to nije to, da će se oni nekad pojaviti, da su negdje po logorima u Srbiji. Tu smo istovareni tamo na ovom mjestu ovdje u Memiću. Otali smo ponovo, teraju nas iz kamiona da što prije iskačemo, da izlazimo, da pucajući, sovajući. Došli smo tu na ovo mjesto gdje su na ovoj raskrsnici i tu su vršili jedan pretres, odvajali. Isto se sjećam od jednog od vojnika kad je pitao jednu majku, kaže, jesi li se pozdravila sa svojim, rekao je muškim, mislim nije. A ona je kao onako neka kao hrabra, rekla je jesam, znaš. Kaže, nećeš nikad više vidjeti. Ta su nas tjerali, pucali se za nama, tjerali dole prema ovom putu i tamo prema Kalesi, tako taj put traju. Ovdje je većina ukopanih onih koji su identifikovani dakle sa Bijelog potoka, koji su odvedeni. Na Crnom vrhu, što je nađeno 500, ne znam nešto koliko, u Berbićima, još jedna od 200-300 ljudi nam fali, da tako kada nam fali još, znači jedna grobnica, potpuno Da ga bar pronađem, da se zna gdje je mezar, da mogu djeci to, da djeca znaju gdje im je otac ukopat. Kogod je uradio nek odgovara, nije samo za moju djecu, za svu. Za svačije dijete, svaka je majka. Svaka je izgubila svoje dijete i 2, i 3, i 5. Jer tu imam djevera ukopana, djeverović i eto moje 2 djece. Moramo se boriti da im ta pravda stigne koliko toliko, jer taj zločin i ta egzekucija ne može se naplatiti na pravi način. Da se ti zločinci pofataju, da odu tamo gdje treba da budu, da to mi se čini da bi malo zadovoljilo nešto, ne znam, možda i ne bi, ali da bi olakšalo. Iako je od ovog ratnog zločina prošlo skoro 14 godina, njegovi naredbodavci i počinitelji još nisu pronađeni. Ukoliko imate informacije o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, možete ih anonimno dojaviti Državnoj agenciji za istrage i zaštitu na broj telefona 080 020 505.
Ured registrara je organizacija koja je uspostavljena sporazumom između visokog predstavnika i države Bosne i Hercegovine. To je međunarodni sporazum koji je Ured registrara uspostavljen u decembru 2004. godine sa zadatkom da pruži podršku radu posebnih odjela u okviru Suda Bosne i Hercegovine, odjela za ratne zločine, organizovani kriminal, privredni kriminal, korupciju i posebnih odjela u okviru tužilaštva Bosne i Hercegovine također za ratne zločine i organizovani kriminal, privredni kriminal, korupciju. U Uredu registrara zaposleno je međunarodno i domaće osoblje, kako je to i predviđeno sporazumom o uspostavljanju. Troškove također isključivo za sada se nadoknađuju iz međunarodnih sredstava i donacija u Uredu registrara. Ured registrara nije stalna institucija, Ured registrara je uspostavljen da pruža podršku sudu i tužilaštvu u prelaznom periodu koji je određen zakonima i o sudu i tužilaštvu da će trajati najviše 5 godina. Dakle, može trajati manje, zavisno od uslova. Ja sam Zimunić Milorad, predsjednik udruženja porodica zarobljenih i nestalih distrikta Brčko. Ja se zovem Reljić Anđelko, živio sam na Brodu na periferiji grada Brčkog. Sin mi je Reljić Slobodan, nestao 1992. 10. maja kod fabrike Izbor. Mi tražimo 57 do sada u Brčkom, tražimo nešto oko 20 okolina Brčkog. A ono su sve Jajce, Mrkonj grad, doselili iz Tuzle, osvakle ti su ljudi doselili i tu se nastanili. Zato i mi i vodimo kod sebe kao nestale i oni se nama obraćaju. Sarađivao sam i sa ovom komisijom međuopštinskom u gradu Brčkom. Sarađujem i dalje sa Republičkom komisijom. Sarađivao sam i sa Međunarodnim crvenim krstom. Išao sam preko njih. Sarađivao sam i sa IPTF-om dok je bio ovdje u našem gradu. Znači, sarađivao sam sa mnogim tim institucijama, ali ni do danas dan nemam nikakvih informacija tačnih koje bi me doveli do pravoga saznanja. Do sada je pronađeno oko 64, a imamo Bukvik i Bukvička regija koje tražimo još 16 tijela. Većina su civili, žene, starci. Mi smo prošle godine 3 svega identifikovali na području Brčkog. Nekako, kako su rekli da će to ići mjesečno po 100, međutim ne ide tako kao što su rekli. Sporo ide. Ima tijela dosta koja leže neidentifikovana. Mi nismo imali nikakve financije 10 godina. Pretprošle i prošle godine pomaže nas Brčko distrikt, zahvaljujući Bošnjacima što se i oni osnovali. Pa su i zajedno smo tražili neku pomoć i dobili smo. Mi ćemo raditi ili oni dali financije ili ne dali, ne znam ove godine da li je budžet šta odredio, ali mi moramo raditi sve dok ne pronađemo. Sve dok ne nađemo do jednoga, mi ćemo raditi. Mi roditelji, polazeći od samog sebe, razumijeći i druge roditelje, kao što sam ja u mojoj takvoj situaciji, bili bi praktično sretni, da se tako izrazim, iako to nije nikakva sreća, nego da se nađu ta tijela ili kosti, da se mi jedanput smirimo. Od juna 1993. do marta 1994. godine snage Herceg Bosne koristile su nekoliko zgrada na području Vojnog u opštini Mostar kao pritvor za bosansko-muslimanske muškarce, žene i djecu koji su bili uhapšeni ili na drugi način pritvoreni. Ubijeno je najmanje 13 muškaraca, a mnoge žene su silovane i zlostavljane.
U logoru Vojno bila su zatočena i mala djeca. Ja sam Saja Ćorić. Trenutno se nalazim na mjestu logora u kojem su bile zatvorene civilne žrtve. Znači civili, žene, djeca i ljudi 1993. godine od strane postrojba HVO-a. To je logor Vojno. Znači do mene je kuća, komanda koja je bila. Iza mene je ravno garaža. Zasigurno oni ljudi koji su prošli kroz ovaj logor, koji su ostali živi, će se sjetiti te muške garaže i tog mjesta gdje je jedan zasigurno od najvećih zločina učinjen. U momentu 1993. godine na ovim prostorima je bilo 63 žene i djeca, znači ono što su ostali živi 63, a muškaraca je zasigurno iza nas, odnosno veliki broj koji je ostao mrtav. Čitavi prostor Vojna je mjesto na kojem se desio zločin nad ženama, znači fizičko zlostavljanje, odvođenje psihički na prisilni rad i tako dalje i tako dalje. Po ovim gore brdima isto tako, od djece do, kažemo, od djeteta koje je bilo 6 mjeseci pa do onih ljudi od 70. godina i tako dalje. Koliko ste vi bili dugo? 100 dana. Prolazimo kroz potoke. Na lijevoj strani se nalazi taj dio Vojna. Kuće koje vidite, u njima je bila ta linija, prva linija njihovoga HVO. Opisati kako bi vam mogao. Gotovo ne bi poželio nikome koji sam ja preživio u toj kući. Mislim, ih sam puta govorio da me ubiju, da me više ne pate, da završe s tim. Znam šta me čeka, da me čeka smrt, koju sam eto izbjegao u slučaju. Da nije bilo rata, vjerovatno. Završio bi školu, šta ja znam. Ovako, život mi je bio dobar do toga dana. Nisam imao nikakvih problema, sve je išlo kako treba. Jedne noći, odnosno mislim da je bilo 2.9. Nije mislim nego znam zasigurno 2.9. kad su nas dotjerali u noći oko 1 sat. Dotjerani smo ovdje, čak zasigurno nisam ni znala gdje se nalazim. I eto, dragom Bogu hvala, ostala sam živa. 1993. godine sam na ovome mjestu, ja i mnogi oni, bili žrtve. Huma Rahmetli i Dušo Manović nikada neće više izaći sa ovih prostora, ali izašla je Saja Ćorić, izašli su još ini koji će kad tad dokazati, promijeniti poziciju onoga što se je desilo iz 1993. Nalazimo se u Bijelom polju, mjestu Livač. Kao što vidite, ovdje stanujem, moja porodična kuća. Tu sam starosjedioc. Živio sam sa roditeljima. Sad sam zasnovao porodicu, imam svoju kuću. Radim u Vojsci Federacije kao profesionalni vojnik. Živim normalno sad za sad. U ovom selu, mjesto Livač, nedaleko od moje kuće, nalaze se par tih komšija koji se sad vratili u svoje kuće, obnovili, žive tu. Malo mi je teško kad sretnem te osobe. Oni se ponašaju normalno. A šta ćeš, moraš živjeti dalje da ne bi pravio neke probleme. Ko ste komšije, što su radili? U ratu su radili što nisu trebali. Mislim, ja kao komšija sam smatrao da će to biti sve kako treba, međutim nije bilo. Gore mi je bilo što sam i znao, gore. Bolje je bilo da i nisam znao. Ljude koje nisam poznavao, pomagali su me u tom zatvoru. A komšije su napravili mi šta ja znam. 2.12.1993. godine izašla sam iz logora Vojno.
sa skupinom žena koja je bila i djece koji su eto ostali živi iz tog zloglasnog logora, koji nažalost njegove su granice samo u ovome potezu Bijelo polje, znači nema ih negdje dalje i tog zločina. Na taj zločin se više pada prašina, odnosno stavlja se u neku sjenu. 23.12. sam tražila mjesto u društvu, odnosno da preživim, i bile su, ne znam, potrebe da se angažuješ u vojsku, da se angažuješ u, ne znam, u različite te nekakve pomoći, međutim nisam htjela nigdje. Htjela sam da budem neko ko je svoj na svom, da pomogne sebi i dalje okruženju. Osnovali smo sa jednom skupinom od 10 žena jedno udruženje, jer je tada na ovim prostorima bilo oko 15.000 izbjeglica u vrlo teškim, da znate da je evo ovdje neki 150 metara ili 200 bile su prve linije HVO-a, gdje sam i ja bila, znači s onu drugu stranu magistrale u logoru, a neki opet kilometar i po u sjevernom dijelu su bile snage, četničke snage koje su, znači, u ovom potezu negdje u nekom olku. Trebalo je preživjeti sa velikim brojem i naći, znate, rekao si izašao, kad kažeš da si izašao na slobodu, a u slobodi ne znaš o kojoj slobodi govoriš. Samo šta je razlika je da živiš kako hoćeš i ako umriješ, umrijećeš na nekakav sličan način, hiljade ljudi koji umiru poginuti. I tada smo osnovali to udruženje koje je dobilo ime po jednoj djevojčici, odnosno naziv Sumeja. Organizaciju tražili smo ime. Cilj formiranja jeste da pomognemo sami sebi i da pomognemo odnosno ljudima koji se nalaze tu. Djeca kao djeca sad ne znaju ništa o tome, mislim. Sad suživot moje dijete kao moje, ja ga neću učiti tome da to ne volja, da ja znam, da se susreće sa njihovom djecom, ne znam. Neću ga pogrešno učiti sigurno, to možda ću mu ja reći da je to njegov otac bio tata to i to, da je meni to napravio i tako to. Sad na njima da odluče kako će se ponašati. Sad smo mi trenutno u poziciji da je od ove države Bosne i Hercegovine i ovoga mjesta jeste priznat zločinac. Znate, gdje je on? Mi smo nigdje. Nije priznat žrtva. I zasigurno žrtva će to promijeniti. Promijenit će sud u Bosni i Hercegovini, ja zasigurno vjerujem njeme. Nikada nisam davala, do sada nisam vjerovala u Haški tribunal. Zbog čega? Zbog puno nekih stvari koje su se dešavale. 60 osoba je procesuirano samo, odnosno osuđeno kroz Haag, koliko se ja za protekli 10 godina. Ako nastavimo ovakvim tempom, zasigurno neće imati ko svjedočiti i zločinci će hoditi. Međutim, ja vjerujem da ćemo se mi drugačije to dokazati ovdje i mora se jedne prilike, odnosno mora će se to promijeniti. Za komandnu odgovornost za zločine u mostarskom naselju Vojno, tužilaštvo Međunarodnog tribunala za ratne zločine optužilo je 6 osoba. Svi direktni počinitelji zločina nisu odgovarali. Ukoliko imate informacije o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, možete ih anonimno dojaviti Državnoj agenciji za istrage i zaštitu na broj telefona 080 020 505. Svjedočenja žrtava su od ogromne važnosti u svakom procesu pred sudom. Svaki svjedok optužbe i odbrane koji ima snage i hrabrosti da putuje u Haag, da se pojave u sudnici, da se prisjeti svega što se desilo i da se izlože ispitivanju advokata, po mom mišljenju stvarno zaslužuje veliko poštovanje za doprinos koji on ili ona daje procesu pravde pred sudom. Za vrijeme putovanja u Haag i boravka u Haagu o svjedocima brine služba za žrtve i svjedoke. To je posebna služba tribunala, odjeljenje tribunala koja ima zadatak da obezbedi da svi svjedoci mogu svjedočiti u okolnostima pune sigurnosti i bezbednosti.
Ta služba organizuje putovanje, smještaj, ishranu, male dnevnice za kafu i telefonske pozive i sve ostalo što je potrebno svjedocima. Psiholozi mogu razgovarati sa svjedocima prije ili poslije suđenja da bi se izbjeglo da svjedočenje na sudu dovede do novih traumi i psiholoških posljedica za svjedoke. Ako postoji opravdana potreba, mogu se primijeniti i mjere zaštite da bi se identitet svjedoka sakrilo od javnosti. Na primjer, ako neko svjedoči o zločinima koje su počinili pripadnici njegove vojne jedinice, ta osoba možda stvarno ima razloga da se boji eventualne odmazde svojih ratnih drugova. Moguće je korištenje pseudonima ili izmjena lika ili glasa svjedoka u televizijskom prijenosu. Svjedok čak može svjedočiti na potpuno zatvorenoj sjednici i svrha ovih mjera je da se identitet sakrije od javnosti. Međutim, važno je naglasiti da učesnici sudskog procesa u sudnici, uključujući optuženog, uvijek znaju identitet svjedoka i vide ga u sudnici. U nekim izuzetno rijetkim slučajevima, ako zbog svjedočenja nastane konkretna prijetnja na život svjedoka, on može biti poslije svjedočenja prebačen u neku novu državu sa novim identitetom. U septembru 2000. godine sudije tribunala su na posebnoj sjednici diskutovali o pitanju obeštećenja žrtava ratnih zločina. Oni su došli do zaključka da žrtve zločina u nadležnosti tribunala imaju zakonsko pravo da traže obeštećenje za zlo koje im je naneseno. Međutim, sudije su također rekli da tribunal nema ni mandat, niti sredstva da rješava takva pitanja. I zato su sudije predložili da relevantni organi Ujedinjenih nacija razmotre moguće načine rješavanja tog pitanja, posebno eventualno osnivanje komisije za razmatranje zahtjeva za obeštećenje. To se ipak do dan danas nije desilo. Pitanje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, nažalost, je krajnje ispolitizirano. Dakle, to je više ideološko-politički problem nego što je stvarni. Mnogo manje se brine o žrtvama, mnogo manje se brine o pravdi i istini, mnogo manje se brine o pravu, a mnogo više se brine o političkim interesima različitih partija, kako pozicionih, tako i opozicionih. Čini se 10 godina nakon rata da se trebalo mnogo toga uraditi, međutim, ako poredimo to sa nekim drugim zemljama, visoko razvijenim, u kojima je, na primjer, izvršena potpuna denacifikacija, zabranjene zločinačke organizacije poput SS-a i Gestapoa, kao što je to bio slučaj u Njemačkoj poslije Drugog svjetskog rata. Veliki broj suđenja ratnim zločincima, odnosno osumnjičenim i optuženima za ratne zločine, počeo je zapravo 60. godina. Ako se uzme poređenje, dakle, ako je ovo 55. u odnosu na 45. mi smo postigli, zahvaljujući prisustvu i intervenciji međunarodne zajednice, mnogo toga. Dakle, postoji Haški tribunal, urađeno je dosta toga, a pritiskom međunarodne zajednice na domaće sudove također je procesuiran značajan broj krivičnih dijela ratnog zločina. Ono što je neophodno ovdje su javne diskusije. Potrebno je ustanoviti istinu. Srbija i Crna Gora moraju to uraditi. Dakle, mora postojati puno više primjera osoba kao što je Nataša Kandić, Sonja Biserko, Biljana Vučo, Srđa Popović. Dakle, mora postojati mnogo više tih osoba. Oni su pokrenuli jedan proces, održavaju se konferencije na kojima se suočavaju građani Srbije i Crne Gore sa svjedočenjima žrtava. Ista stvar mora da se uradi u Bosni i Hercegovini. Slična stvar treba da se uradi u Hrvatskoj. To je jedini način. To mi se čini da bi malo zadovoljilo nešto, ne znam, možda i ne bi, ali da bi olakšalo.
Iako je od ovog ratnog zločina prošlo skoro 14 godina, njegovi naredbodavci i počinitelji još nisu pronađeni. Ukoliko imate informacije o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, možete ih anonimno dojaviti Državnoj agenciji za istrage i zaštitu na broj telefona 080 020 505. Ured registrara je organizacija koja je uspostavljena sporazumom između visokog predstavnika i države Bosne i Hercegovine. To je međunarodni sporazum koji je Ured registrara uspostavljen u decembru 2004. godine sa zadatkom da pruži podršku radu posebnih odjela u okviru Suda Bosne i Hercegovine, odjela za ratne zločine, organizovani kriminal, privredni kriminal, korupciju i posebnih odjela u okviru tužilaštva Bosne i Hercegovine također za ratne zločine i organizovani kriminal, privredni kriminal, korupciju. U Uredu registrara zaposleno je međunarodno i domaće osoblje, kako je to i predviđeno sporazumom o uspostavljanju. Troškove također isključivo za sada se nadoknađuju iz međunarodnih sredstava i donacija u Uredu registrara. Ured registrara nije stalna institucija, Ured registrara je uspostavljen da pruža podršku sudu i tužilaštvu u prelaznom periodu koji je određen zakonima i o sudu i tužilaštvu da će trajati najviše 5 godina. Dakle, može trajati manje, zavisno od uslova. Ja sam Zimunić Milorad, predsjednik udruženja porodica zarobljeni i nestali distrikta Brčko. Ja se zovem Reljić Anđelko, živio sam na Brodu na periferiji grada Brčkog. Sin mi je Reljić Slobodan nestao 1992. 10. maja kod fabrike Izbor. Odmah sprovedeni u te kamione. Bilo je tu i vojske, a bilo je koji sam i ja prepoznala i koji su drugi, koji sam čula posle, kaže ja znam tog. Znam jednog Slavka sa Snagova. On je sa kamionom nas vozio, a to je od mog svekra bio najbolji prijatelj. Tog znam, jer sa njim sam, ne znam, milion puta pila kafu, bio u kući i pokušavala sam da mu se javim, ali ništa nije reagovao. Davala sam malom jaknu, tražila da obuče, je lošao samo u majici. Međutim, nisam ga našla. Nisam poznala kamion, a poznala sam Vinka, poznala sam Marka Buhića, poznala sam Miću Milanova. Nisam vidjela lice, vidjela sam u ruke pljegave, znam, u njega su. Međutim, više nisam mogla hodat. Pošla sam kraj. Gledala sam kad će kamion krenuti, neću li vidjeti još koji put svoju djecu. Vidjela sam tu da su jednog čovjeka, znam ga, iz Hrisijene Huđinića, njega su udarali po glavi, odveli su ga u tu garažu od Džemajla, tamo ne znam šta je se desilo dalje, isto sam vidjela i mog jednog komšiju, u stvari to je Amidžić od čovjeka i njega su tu udarali, vidjela sam da je sad bio krvav, u tom strahu da nisam više smjela ni pogledati. Trenutak koji zadnji se sjećam oca kad sam vidio jeste zato što on mene tokom čitavog puta držao za ruku i non stop je majci govorio mojoj kako ona treba čuva sestru, pošto je ona tad bila već 7. razred, da čuva sestru, da mene pusti jer neće niko dječačića dirati, znaš. Šta reći, eto ušao sam u kamion, više ga nisam ni vidio, do danas dana ni njega ni djeda nisam ni pronašao još. Kamion su bili oni sa ceradom koji su trpali žene i djecu. To je bilo tolika masa da nisi se mogao ni vidjeti koliko kamiona. A na drugu stranu su bili, na lijevoj strani su bili kamioni, jer put je bio blokirat, koji nisu bili sa ceradom. U te kamione trpali muškarce, jer odmah, mi smo išli jednom stazom, to je bilo ovaj dio, a drugi red su ljudi išli sa rukama iza leđa ovako, i terali im što brže udarali dole ispred nas. Odmah je kamion zatvoren po ceradu. Budem dijete bez oca, bez djeda, bez rođaka, bez doma, bez bicikla svog što sam imao.
noć uoči 1. Dakle, juna 1992. godine protjerani svi. Tako je se razjavila vijest po narodu da se ide u Klisu, znači otišli smo gore u Klisu sve, odavde sa 17 sela, svi su u Klisu otišli. I ujutru oko 8 sati već se došla vojska okolila to selo Klisu. Nas su sve izveli iz kuće u kolonu, znači bile su neki pregovori da se ide za federaciju, gore za Sapnu, no međutim kolone su se okrenule po naređenju tog nekog generala već koji je bio prema Karakaju, znači prema Bijelom potoku. Taj put je trajao iz Klise do Bijelog potoka skoro 4-5 sati. Ne znam te reći, onaj vremenski na sat, ali znam da smo ujutru krenuli. A da sam, znači, u posljednji kamion, možda je bio predposljednji koji sam ja ušla, to je već bilo predveče. Mi smo od ozgor sišli, dakle, išli smo pješke, to ima oko 3 do 4 km sigurno. Znači sa ovog brda kraj ovih kuća dole i na cestu i do autobusa i kamiona. Tu su nas odvajali od svojih voljenih, sve što su bili sposobni. I stariji i što nisu sposobni bili se odvajali samo muško. U jednom, ne znam, minutu, dva, muž je uspio mi prevaz dijete jedno. I to ne znam koliko je trajalo, par koraka, u tom su već od njega su bacili neke torbe i rusake odmah u kanal, da nije uspio ni dati. Jedinu riječ koju je rekao, ne plači, djeca ne znaju, ja neću. To se uvijek sjećam, te riječi. I tad više ga nisam ništa ni mogla ni pogledati. Tu je već bio jedan tank, na svakih od 20 do 50 metara sigurno, od Klise pa do Bijelog potoka je bio po jedan vojnik, policajac sa crnim nekim uniformama, maskama. Baš se sjećam, bio sam dijete i to mi je ostalo upečatljivo. Ovdje su bili kamioni, autobusi poredani dole sigurno do lupa, jedno od 15 autobusa i kamiona sigurno. I onda su tu mene od oca i djeda odvojili, mene i majku i sestru. Mi smo U junu 1992. godine srpske snage iz sela Bijeli potok odvele su 750 muškaraca, zvorničkih Bošnjaka. Njihova sudbina ni do danas nije rasvijetljena. Pretpostavlja se da su pogubljeni, ali njihova tijela još nisu pronađena. Ja sam Suada Selimović iz Đulića. 1.6.1992. moj muž sa još 750 ljudi odveden je s Bijelog potoka sa kamionima prema Karakaju, kojim smo dobili informacije da su dole u školskom centru u tim logorima zatvoreni. Otad ništa više ne znamo za njih. Zovem se Adil Đulić, rođen ovdje u mjestu Đulići 80. godine. Trenutno student Ekonomskog fakulteta, vanredni smjer poslovna škola. Vratio sam se ovdje prije 3 godine. Izgubio sam u proteklom ratu oca i djeda. Ja se zovem Graje Šerifa. Imala sam 2 sina. Došla sam do ovdek. Išli smo skupa. Njih se odvojili od mene. I rekli su da dignu da svežu ruke. Svezali su ruke. Mene su odvojili na jednu stranu, njih na jednu. To je najteži dan moga života sigurno. Sjećati se to, nije sjećati, to je zarezano već u sjećanje. Znači, svaki korak od Klise pa do Bijelog potoka je za mene bio upečatljiv. Dječak od 12 godina drži oca za ruke. Nije jednostavno. Imati iluzije, imati neke snove i odjednom sve to neki razbojnik, neka ništarija da to uništi, da ja... Tako da nisi imao ni zraka, da nisi znao ni gdje ideš, nisi imao vremena o tom ni razmišljati, jer jednostavno bio si predat sudbini. Posle smo mi čuli već
da su oni bili tu u srednjoj školi u Karakaju i da su tu i ubijani, ali međutim narod je sve išao na onu razumniju stranu, da to nije to, da će se oni nekad pojaviti, da su negdje po logorima u Srbiji. Tu smo istovareni tamo na ovom mjestu ovdje u Memićevoj. Otali smo ponovo, teraju nas iz kamiona da što prije iskačemo, da izlazimo, da pucajući, sovajući. Došli smo tu na ovo mjesto gdje su od na ovoj raslednici i tu su vršili jedan pretres, odvajali. Isto se sjećam od jednog od vojnika kad je pitao jednu majku, kaže, jesi li se pozdravila sa svojim, rekao je muškim, mislim nije. A ona je kao onako neka kao hrabra, rekla je jesam, znaš. Kaže, nećeš nikad više vidjeti. Ta su nas tjerali, pucali za nama, tjerali bilo prema ovom putu i tamo prema Kalesiju i tako taj put traju. Ovdje je većina ukopanih onih koji su identifikovani dakle sa Bijelog potoka, koji su odvedeni. Na Crnom vrhu, što je nađeno 500, ne znam nešto koliko, u Berbićima, još jedna od 200-300 ljudi nam fali, da tako kada nam fali još, znači jedna grobnica, potpuno Da ga bar pronađem, da se zna gdje je mezar, da mogu djeci to, da djeca znaju gdje im je otac ukopat. Kogod je uradio nek odgovara, nije samo za moju djecu, za svu. Za svačije dijete, svaka je majka. Svaka je izgubila svoje dijete i 2, i 3, i 5. Jer tu imam Djevera ukopana, Djeverović i eto ovo moje 2 djece. Moramo se boriti da im ta pravda stigne koliko toliko, jer taj zločin i ta egzekucija ne može se naplatiti na pravi način. Da se ti zločinci pofataju, da odu tamo gdje treba da budu, da